tour investor mester conhecer a plataforma aqui. Dengue series aqui a me te explicabo e do nabo informação de qual te plataforma nang of content creators nang ku a me te follow para elevar mi financial literacy. Essa aqui da Investopedia. Investopedia tá é number one plataforma tanto riba YouTube, pero mais tanto riba website kami na papaya tour informação tocante investing. Anta explicabo ko na claca chiquito. Se você quer que um stock, bota busca riba Investopedia. Se você quer kita chart, kita candle, bota busca riba Investopedia. Se você quer price to earnings ratio, bota busca riba Investopedia. Investopedia tá é number one bambisa encyclopedia de informação para turcos que tinta makan ku investing and financial literacy. Nanting weekly shows kami na nanta explicabo di letania de course for the beginner investor te pro trader. It doesn't matter. Anything you want to know about investing of algo simple mané uno mita kumisa kiko to brokerage account kiko to S&P bota busque online anto mita bet bo de top 5 list di hits bota bahaya Investopedia. Investopedia is the number one thing you have to know this. Amita usa Investopedia on a weekly basis para refresh mi memory ba certo termino ng kuminato Kòrda of minosa anto pa siya mi kos novo tambe. So nato explicame de maneira mais fácil mes. So investopedia.com, man. This is not an ad, pero they're the best in the business. Trust me. Mabuo sa ChatGPT. Para ChatGPT tam di ko sa kay impormasyon ng kamina. Anto mita bet ito di Investopedia.